الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. حي على الفلاح. الصلاة والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالي تماشاوان هجا ام جار کردن پروگرام کردنو دا ام لجم و میوانن خلق علم برکتا خلوه پروگرامه وک می نیوان پروگرام بخه لبرنامه باورین مده ایرو امه بگرانی سر مجارا جنازه و مراسمه که پشت جنازه تینه کرنه به زمان کردی آلی کشته گوتن تزیه ایرو گوا که مریک دمره چه بونا مروی مری پشتی لازمه بکرنه ایرو گوری قاعده شریعت و گوری آیت قرآن پیروز و گوری حدیث رسول اکرم علیه السلام گلو در رقبان شده دین مای پیروز چه آگاداری ده بتنا گلی مسلمان. ایرو همزانن هر منطقه که دنیای دا که در لی مسلمان دجین بطایباتی ام کرد ایرو هن کرد منطقه که دنیای مراسم جرای که دوبن هم منطقه که کردستان جرای که دوبن هم منطقه ترکی دا لباکری کردستان ساگوتی جرای که دوبن ایرو ام کرده آسیا ناوین گوتی امجی مراسمه وک مینی وفاتا مریا امجی جرای که دوبن ام دخوازن وان هر نقطه که دنیا که در لی کردجی چه مسلمان چه امجی پارچه که دنیا اسلامی ام چه قاسم بیجن گوری قایده شریعت و گوری قایده ام بیجن دین اسلامی امیر بین نظمان و آگادار بکن تماشاوانه خونه هیجا. ایرو لجمع دو میوان ما عزیز هنه او جی درجه عالمه گل خدمت که معزن دانه بنا دین اسلامی دا گلک جار در تنه بریا تلویزیون در تنه برنامه اولی دا سر پرسه مجاره شریعت ده ایلا خود جواکا خور قرارت کن. ایرو از دخوازم رژی خون دعوت بکم میوانه ما در باز اکرانه بکن. کرم کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گلی میوان عزیز منصر سر چعیمه هاتنه به برنامه ما اولی باورین ما ایره عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ودي بقارنا خير برنامه وجعل ما إسلامي را خير لك ميسر ك إير البرنامج ما هذا لنيواني ما لتركيا لمنطقة عالية كردستان كاك صحاب كوركوت عطا علمك الديني إسلامي قال صالة خدمته ديني إسلامي ده إيرو عمريجي عمركي سنة إيرو جام دكارن نمونه كي خورا هلدن درسك باش هلدن كاك صاحب كوركوت عطا اساجي البروغرام ما اوج علمك الديني إسلامي لباشوره كردستان لكردستان رنگین لآمده ببرینن لحوله سیدای ما باشتاری به پروگرام ما بیا ایمات ستار جوانی امیر تخازن مجاره که هر نه ام بیجن که ما ایرو نوا جواکی ده ایرو مراسمه که پشتی مری ایرو هن ملاتات نیرن مسلمانن لی ام نر گلت شتوان هنک گوری شریعت اینینه لی چاک بیا قایده کتیانو ملت ام بیجن چا عادتا کی پارود کن پروگرام که ما در بازبوی بریده پروگرام ما کورای سر جنازه سکنین مری شوشتن چا لازمه ایرو مسلمانک وفات و چا لازمه بشوشتن کفن کرن جنازه بخونن ام سر روی گلک سکنین ام و پروگرام خود جی ام تخوازن سر مجارا مراسم سر بسکنن بگران از دخوازم ام برای بنا سیدای ما از یک جد خوازم سر روی بسکنن صاحب کورکوت آتا یک جوان مروه یک تریت کردی دا پروگرام اولی در باست که خوش بینگوله سیدای ما پر انسان که مشهوره به درجه علمی خوبه اکی خوبه نها هلا مسلمان ده آلی که جهت خوازم سر رویش بسکنم ام ناوه پروگرام خدا ام سه رنگ پارچه کرده زاز کرده سوران کرده کرمانچ ام بشتر وی پروگرام خود بونه کرم کن سیدا ام دخوازن اون چند گوتنا درقاوه اکی دا اجمع رو بیجن سیدا بسم الله الرحمن الرحيم صاحب Korkutata az Kürdistan'a Türkiye'de yani sakınım Bingolizi Bacarikiye de Kürdistan'a Türkiye'de o da işu karimezi tedrisate yani içeri ku hinek canavar evi ku neyari dinin destabijin zarun dibin helaku dalalet emizi gıyrata meleser gencon zarun pır heye duhazır ku zalam dindar ben Müslüman ben yani nesla me harab nebe jipaş me em ku me vefat kir em çün pe merra nesil hebe ku dini İslami ra hizmetu ke anuka levi sebebi da تدريسات ما هي افي طلبي مزي شكر خدا رهنه طلبي ماد اتحاد العلماء تدريسات مدى نابي مزنه طبي يعني نزيكا 2000 طلبي ما وهي لكن بنقول دا انو كماهيه مدى زي سد بي سد طلبه انو كا يعني خوارن وخوارنا وان خواندنا وان رابون ورنشكاندنا وان مدرسه دا چيدبه تبدیم اوه کو امت وی ایشی را غیرت کش به انشالله اوه حتانی کو علماء هبه اوه دین را زیان نیچه رسول الله صلی الله علیه و سلم از گوتیه و tabi naha ser cenaze merasim tego hem haber dedin bale merasim Khoda ayet edadı veje estaizu billahi yusabbitullahu allazina amenu bil kavli sabiti fil hayati dünya ve fil ahire ve yudillullahu zalimin ve yef'alullahu ma yeşâ ve da hayata me ve memata me be şeriata garrabe be dini İslami be yani hayata me zi hayr be jiyana me süreku emde hayat edane دوی سره دا ام قول ثابت تابن ام دوری بن صراط المستقیم کو ریا قرآن پیروزو او محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم
ام سر ویر ریبن او وفي آخرت دازی هما مرنا مزی خیرلی به یعنی مرنی که خدا خیر بده کو هم خلاصی ببینن هم زی بسلمان پاش مزی ثواب کزنج بکن لكن از بیا اول دویجم کو یعنی مزیتو فضیلتو کرامتو کو خدا دایه بسلمانو تو انسان ران چتنه مثلا نها آیت کریمه خدا دویجه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اوه کد و پی صحابیون را تینه حتانی قیامت مصابه امت برکتلیه یعنی دویجن یا ربی تو من مغفرت بکی تو گناه معف بکی حواله مکو به ایمان پیشام درباز بونه چونه عالم آخرت تو وانزی مغفرت بکی یعنی خوشبونا جوان را لازمه دعا وانزی مرا قزنجه یعنی که دعا کم جوان را دکن دوی دعای دازی مطلقا ام قزنج دکن یعنی و حال بسلمانون دا هیا لوما اساسا عالم اسلامی اوی کو ایمان وان هبه اوی گرک بیا فهم بکن کو ام مرن ام چون او حواله مکو پی مرانه بلکه قد ناسزی ناکی و اما وقتا کو گو ولی اخوانین الذین سبقونا بالایمان یا ربی او برای مکو پیشا مدا مرن توانزی مغفرت بکی اوی کو قیامت دا اوی ام ببینن بیرک من ناس نکریه مبیرا دعا کریه خدا بروی دعای ام عف کرنه خدا اوی دای خاطر دعا ما اوی عف کریه یعنی با مزیت اسلامیه کرامت خدای دای بسلمانو اکرامی که عظیمه به دین اسلامی تشتکی ورتنه حتی از جرجره اغلب یک کلمه خود ویژن ادویژن دین خدا بنزمیش دین دن نابه عالم می پیروز کو بردا چونه جا حابیل ما آدم علیه السلام حتی نیگیو جی شافعی ما جی حنفی ما جی مالکی و حنبلی ما جی غزالی ما جی نووی ما جی سرخسی ما جی عبدالقادری گیلانی ما شاهی نقشبند ما bana bir ne bana mekhabir ne kirne bana aynı dinav meda hayata wan dajone em juan istifade dibinin lakin em rob roj wan ra mağfiret dukhazın derece mezin dukhazın ve havlu kuvveta ilahi bakirna ku iro de ta'ziyon da hema pe merini ra dua ku em wan ra dikin temennya me khudaya alamin ra he ku khude paya wan mezil de ki khudaya jorin paya wan mezin dike deste wan derej dike ev roje kıyamet ev bir insan ra şefaatdar ben ev bibejin ve şefaattariya ku iro emdikin ve teb ameli mev kirna deste menine belki beray me Müslüman ku peymer rahatibun varad nera dua kiriye em bi dua wan giştene bir derece hani hakeza çeruku cenaze me hevale me beray me ku bi iman ve taku vefat dikin em telkini la ilahe illallah juan dikin çave wan kapat dikin hemma dakika em juan ra mağfiret dukhazın em dişon em ser nemej dikin nemej ku şefaate yani em ber Xuda digerin ya Rabbi vay beray me tu affiki ku Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gotiye çil insan yekira nemej beker rivayeti tika sed insan liser cenaze ki نمج بك خدا او عفكرية حمد خدا را و سنة رسول اكرم كود النب امة محمد عليه الصلاة والسلام داهية يعني سد سالك وعالم اسلامي سانكي رياسة دا بخودية لكن عالم ما علماء مدين اسلامي جي نيشتن في رياسة خود دوام كرن انو كازي چركو رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازه خورا دعا كريه چرکو مثلا ششتیه گوتیه هونه ورن جنازه بشونه ورکاسی چیا کی زیر خدا مکافات دده و جاردن گوتیه وقتا که هون نمیجاوی بکن قاسی چیا کی خدا زیر دایه و وقتا کن دفنا ویدا بلومیش ببن قاسی چیا کی خدا مکافات دایه و وقتا که هون جنازه تب جنازه هرن ده پی ویرا تعزیاوی بکن خدا روزا قیامت به کرامت خو لباسی کی ور روزا قیامت وان دکه هر کس وان ناس دکه دوی جبانا ای کوچونه تعزیه برای خو چرتزی گابدن گو
ام پر دقت بگرن او تشتی که دین خدایه جم خدا مقبوله بدعت و خرافت تداتنه ام ایوان توسلی وان بکن انشاءالله ام خوش من میلیون را پر کارلینه مریضی جمع را کارلینه چونکه ام جوان دعا دکن امی دعا وانزی ثواب کدن دکن سایدا پرسکا بجم مثلا بله با ماجی مثلا açığa zanım باواجی sana ام بجن جواکی دا هانا پر معرف گل معرف خو مسلمان حساب دکن لی 5 وقت نمیج ناکن مثلا بله لی خو مسلمان حساب کرنه لی تو قاعده کی اسلام نه نه جدا مثلا هنجوان ام بجن روجیج نگرتنه لی خو مسلمان حساب کریه ایرو با ماج مرویسه گلک همه شریعت چقاس رید ده مثلا مروه کیسا که وفات بو نمیجه جنازه بخونی نخونی ام بیجن مروه هنه جاره که چیه سجده نکریه اوی که جاری که سجده نکریه صحابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت علی و تبع احوال خواه یعنی قطعه که مزنج صحابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوی که سجده خدا را نبریه نمیج نکریه نمیج وقت بوراندیه yani servan mecnekriye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta atvizi cibeyle velatiku cemaat nemej terk bike dvi velatida nemeja cemaat nebe şeriata Resulullah da dveji gerek juan ra harb ve be yani çünkü ev almandine yani peyder pejev da alimin fena ku ver kirin kes karış ne bu ver kirin kes karış ne bu emhatın geçinci ki zamanı ki ver ku Kertenego anuka belki eğer alema İslami da divejin 2 milyar Müslümaneye diviya 500,000 veya kut milyar ki tamam yan mejdeki yanakta. Çünkü çuma yani ev divejin yani caydırmış bakın gereken cezayene icar ev ceza desmen naye hatta niko hükma İslami hakim ne ve emni karnı ve icra bakın lakin ev insanı ku nemej nekrine o dibin cami ser nimeş dikin, o levi derezi derevon dikin. Mesela cehev dipirsın, dveji tüvi carmer di çer dizani, halbuki carmer ne roji girtiye ne nimeş kiriye. İcar ter dvejin emvi per hoş dizanın, dindar dizanın, ka şu insanı top dikin dvejin vere ser vi cenaza hanen nimeş bike, bira khoda vi cenaze bile hatır ete, اول دویده تو وره درو بکه او هین نمیج بکه او شای البته که نه ثواب اوی نمیجه هیه نه او جنازه چونکی اراوی نمیجه تنبویه مثلا صحابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سعد هاتیه دیاوی وفات کریه گوتی رسول الله دیا خور صدقه بدم دبن نابه گوتی اگر دیا تج صدقه حس کریه تو بدی دبه اما اگر وی جمری بخیلی کریه اوی سخاوت نکریه تو بدی نابه اتبا جارمه دکو نمیج نکریه او نمیج اوی چر فایده بدوی لیکن ویاد از انوکا وردویشن ادویشن برا حیاتا مزی نمیج به برا جنازه مزی به نمیج به امی به نمیج نمینن اوی نمیج که دیرگا اسلامیه ام بوی ورن افکرن سایدا ام دیس سر مجاره هنه که ها زلال برفره او بکن ام بیده چونکه اول راستی جه پروبلم اگه گلک مازم چونکه اول تشتاکی سانه ام امام ملا ام نوات جوا که دانه ام تمه تشتی ها پیش مدرتین ایرو تو نکی ایل جماعت دکاره ایل که ام بیجن هنه که ایمان دا ضعیف دکارن گلکی چپ تا سراخت ببین چپ فهم بکن سراخت ببین از بخوازم همه که در بازی سر میوان مدنه ببیم سیدا کرم که سر به مجاره هنه که کک ایماد جه هنه که هم نراحت بکن بله برای می مزنه استغفر الله کک ایماد بله جمعه ایرو هم هلدن هم بیجن ترکیه یان کازاکستان هنه که سیستما هم بیجن نه بنگه ها هم بیجن اسلامی و هم بیجن محکم گوری قانون دا سکنیه مثلا ایرو همزانن روژا جمعه
ام بيجن باما خواته ملات خواته رسمي دكا مثلا باوا رجا جمعات هيشي دغا درنا كبا خواتي اصلا از راست تمام. بيجم يعني بله تمام تمام أبد. يوم پاک پیس جمع هنا کی شریعت بنگاه خون لنوا قانون دا جه خو گرتیا دا مثلا ایرو هل دی گوری ترکیه کازاکستانه مثلا هنا کی ام دورن دا مثلا جمع چه قاسی ام بیجن انسان اس هنا ام بیجن ایرو راستیات نوا جواکی دا ایرو ملت یدکن مثلا ایرو مرو هنا یسا مثلا راستیا هاتون نمج نکر و سجدک چیه نکر و لیخو مسلمان حساب کریه نمجه تی خواندنه با یا نه خواندنه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سپاس بو کانالا بربانک و بو گریوا و بو کرد عزیز الكازاخستان و بو سیدای مزن سیدای مهمیا ريبل ورزمنما سيدة ملا صاحب از شرف من بوم كل كنال رهبر تيفي قال السيدة البرنامج يوصى ام السرحندك برسك وعريشيك وملقا اسلامي دا ام اخافتن هفديتن شكر سيدة من الدور اسلامي دا هنا كي بروفوكاسيون برسكا بروفوكاسيون يا جزاني برسكا والله از يعني دوال بردت كم كو از زمانه من صور مانجيا از دخوازم كو ان شاء الله بيتس دما كو فهم تشبه بينما وبيني وان شاء الله تمام الاسلامتي دا دما كو مري انسان امر خودت که و مال آوائید که والدنيا دا حق مري سر زنديا سر بسلمانا چار حق هنا كو دبي حمي انسانك وان چار حقا برانبر ببراي خوي بسلمان جيب جيبك يا ايكي غسل يعني شوردنا مردي او واجبه يا دوي كفن وكفن كردنا مري المذهب الشافعي ده ياسي نويج لسر كردن ودبيج الصلاة نويجا مري كم دبي الأوي كود دمرة برا حقي مرديا سر زينديا كد بسلمان به لا بح نويج بهتا كرن سروي ويا چاري دفن معنا وشاردناوي لمقبرة ولقبرستان وقورستانا بسلمانة ام حق انسان مريه مسلمان لسر حمي مجتمع اسلامي او يكون فقه شافعي الفقه احمد بيجا او فرض كفايه فرض كفايه معناه يكون واجب دبل سر عامه بسلمانة بلا بس اگر عندك جماعتك جروبك المسلمانة كم المجتمع إسلامي دا لوي جندي لوي آوايدا وان شول تشيكرن و شول انجام دان وهات نكرن سردستي حندكا سردستي حندك بسلمانة جناح السر حمية رادبة يعني جناح بالي نامين جوابا برساتك اگر كسك وينويج نكرد بن السر مذهب أهل السنة والجماعة أبيكو نويج ناكا يعني نويج نكرة أو سوزدبو خدا نابا نوعيوان دو جور هنا دو نوع هنا نوعايكي أبيكو بروانين بواجبونا نويج ده أو كافرن مثلا لايكن كومونيستن دنياويستن أو يعني نويجي نل عبادة حساب ذكر حكم وان جوازه يعني أو يعني الشريعة دا بمسلمان حساب ناهي نكرن ونويج لسروان ناهي تكرن
قبرستانا بسلمانا دا او ناين شاردن وحقي وان قالكم مرقا اسلامي دا بلا بس تنها دفنه بطريقة إنساني نه بطريقة واجبات عبادتي وشريعتي ده. المسلمان هذا عندك بسلمان هنا وان نوجا ناكن بس يعني برواوان هيك ونوج واجبه وبرواوان هيك الركن الإسلامي ده بس التنبلي السستي ويعني عذرة كيويس وصاها ممكن جهل با ممكن نخوشي با ممكن تنبلي با سستي با تبجي او حكم وان اگر ام حكم اسلامتي هبا بلا او دواء توبة تعليم وتعزير لوان ده تكرن اشتكوا وان توبة كرن مسلمان پیشمانیات بین از زمان بله پیشمان بله. بین بله پشمان با نزا زبانه من فهم اینک فهم دکن از قوات دماره تمام سلامت بم كو بجا اگر او بسلمان مردن وحقي وكو اسلام او دهن تعامل القلوان ذكري معامله جناه بارا جناه باري مسلمانه طبعا باري بسلمانه وهر شار او حكم شرعي السروان دا ده تجيب جكرن هم غسل يعني شو اشتناوان وهم كفن وكفن كردناوان وهم نويج وهميش دفن كردناوان والله تبارك وتعالى أعلم. سيدا من مثلا كاك صاحب بيرو بومان ولاتا كي صدجين ام بيجن لوي ولاتي ام بيجن هفته فايز مسلمان دجي هفته فايز اش تمام يقلم فري ملل جوي هفته فايزي بار بكن حتى 20 فايز 25 فايز باكي نميجا خود خونه اش مسلمانه لو هفته فايز بار بكا اجوا 65 7 فايز تقريبا خو مسلمان قش حساب دكا إذا إنسان يكو نا ملكي ميني ولاتي ما إذا نظام دلك هذا چه مثلا تو ملا دپرس دوی مسلمان بیا خو مسلمان حساب کریه مثلا یان إذا قال إنسان زان خوده ها لی خوده ناز نکن زان خوده ها لی ناز نکن زانم قرآن ها لی ناز نکن زانم پیغمبر ها بیا علیه السلام لی ناز نکن لی یک دمیج خو مسلمان حساب کن ایره ازانم مثلا هن حزبا دا هن مذهبا دا های ام بیجن گوری نیراندنا وان دوه هنک کونا کفره هنک دکونا دونا فاسق دا مثلا ایرو شریعت چقاسی دستور رید ده وقت مینی ولاتا کی ما که امام کی ما بکار و نمیجا هم بخونه ام بیج تو نخونی ایرو امزانن اگر مروک راستی جی ساغونا خدا اشکاله کریا کفرا خون به ایمانیا خون ام بیج ام نمیج ناکن ام بیج وکری خو شرکه گرتیا وکری خو کفر گرتیا مثلا ام ناخونه لی آلیک جی ام ناخونه دنگی مثلا ام نمیجا ای ناخونه چونکی اوت کارا و گوت نکه پرووکاسیون نوات جوا که هلا اسلام دا ایمان دا ضعیفه دا مثلا بله اونطور داتینن امام کی مثلا واک مینی جوا که واک مینی مارو هنك تشتيه كو امام زي انو كان سرفا مستقل ننن اني ولاتي مدى ديانته ایمان بالی دیانته نه بالی وانن اوی کو کت ایمان استنه قارشی شریعت خدای والله و مجبوری یعنی به ترس خو سروان نمیج دکن لكن جاریه بلکه خورا فتوا دبینن دویجن کو اوی کو مریه دویجه انکار نکریه و وحدانیت خدا و رسالت الرسول و نزول قرآن و وانا ایمان آنیه فی لكن به تنبلی یا به فسق خو
yani zalim veya fasık ve vis derecede bana mecbur ser nemej dikin. Lakin eğer merdi be iman be kefa xwe be ev insanı ku nemej neke bebece kıymeta nemej etine. Veya nemej hakazi ama ev kas muhimnine. Ev kas muhimnine bebece ev insan dibe kafir çünkü ev tişte ku Xuda azim zan diye tarifa mekriye beyan kiriye jmera ve tişte küçük dizanı ev çağı dibe kafir. Ya bebe farznine ya bebece kıymetsize ya bebe ev katizi degera ve tine va millet bir sarılmışı yani Xwe bi nemêjê girtiye tiştekî werbivêjî kelimeyê werbivêje veya kot heramekî Xweda faiz heram kiriye wî helal bivêje veya Xweda Celle Celaluhu zulmê ku nesa Xweda gotiye zulm nekin ew zulmî bike û bivêje helal ez dikim vana resmen karşiyê nesa Xweda tê tiştekî ku Xweda ferz kiriye wacib kiriye gotiye va iş avaye ew insan dibe helak veya bivêje Muhammed Resulullah hinek yanlışî wî hebe ne wan kabul nakin. Mesela Risaleta Peyxember da anuka ber Peyxember zî zivanê xwe dirêj dikin. Hatta hinek hinek ku mesela îro xwe Hizba İslamî hesab dikin lakin dibêjin hadîsê Peyxember aleyhissalatu vesselam tinne. Hadîs watak tinne be dibe inkariya Peyxember yani ev zaten resmen dibin kafir eğer mecburiyete vantine be betirsa xwe hani Xweda dibe illa en tukate minhum illa eğer tu jiwan bitirsi ew tera fetwa heye lakin tu bi kêfa xwe bikî kêfa xwe imam nikar ser wan nimêj bike lakin ez birayê xwe ra ava dibêjim ez qayîlim divî düşünce xwe bibêjim edvejim ümmet mene got gava deniz mi got 100 sale ümmet bey reis hayat dijo jiyana xwe dijo yani 100 sal me darbe pir mezin ditine loma Xweda ayeti da dibêje innemel mu'minûne ihwetun evet iman anîne berayê hebin yani amelê wî tune be eğer imana wî hebe ew mixtareke azab divîne belki ew nimêja mezî bêra fayda dide o eğer şayet ku iman ne aniye ev şahe zaten iman ne aniye aşikar li ser wî nimêj nabe. Belê. Ama derbazî ser mijara sereke bin. Heta nîv saetê me wext maye dixwazim nava van nîv saetî da em bigîne femê serwextbûna temaşewanê xwe ne hêja dereqa merasîma ya em divînin hinciya merasîm biya wek mîne ededekî qaydeyan yek ji yekî cudatir tê kirin yek yekî başqatir tê kirin mesela bira însanekî me ku wefat bibe her ser dilovaniya Xwedê em bêjin ji mala mirî xwarin dertê xwarin evet malbat zengîn ve kasib bibe firaxsine ça edetek qaydek em bêjin yek divê ji yekê ez nemînim xwarinê çê dikin heyvîn şercê dikin sivrê vedikin millet top divetê dixwe em bêjin fatihekê dixwînin Quranekê dixwînin diçin belê ev qaydekî hat gorî şerîetê ye ew seydayê min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta sahabiyon bile yani vanzi hatta ulemayı me mesela musannifatı evi ku tasnifat kirine müellife me tebdivejin ciboy tanziyun ci hazır kirin bile meşru'nine yani te kuderi ehli cenaze dit duy deri evi bipirsi evizi eglab berderi Xwedaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gotiye hun ali Cafer nun hazır kin ne gotiye jiboy misafir nun hazır kin vata ku Cafer ben Ebu Talib de harba muteyda şehit ket Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dibêje ali Cafer yani aila wê akraba wî re nun hazır kir yani ew ê
eğer non dayın caiz va ve Resulullah bigota non hazır kın misafir teni em liverin halke Medine mera non hazır ke loma va adet nav alema İslami da tine bu va bid'at de hususi de va Kürdistan'a ma Türkiye'de yani va 20 sale a 20 sal heye va hene kan çeker evi ku alaka vanu İslami le tine din da zayıfen, marifeta vanu İslami tine, wana anin la khada dizanime karşı wan da mücadele da. Ana ka günde men zika sesid maleye, ez şehirde diskinim, yeme da tişte vertine. Eğer misafir tene tazi, vata ku nivroyu da, emne meja nivroyu dikin, eğer insan 2-4-5 had misafir ku dur tene, mesela imkana vanu ciye non tine, her non bixun, her insan 5-6 havon digir terre mala xwe li wî derê non dide. Vera cî taziyî da non didin alîmê me dibêjin hususen ava çewra me İttihadul Ulema Kurdistana Türkiye em anuka tev karşînin em dibêjin wî nonî em terk bikin. Bir da wê da em gîretiz dikin çün ew bid'akiye ya her çi tiştê ku bid'a be ev ku Xweda negotiye peygamber negotiye divî de mutlaka meşakkatî heye zehmet û cefa heye çer ku mego nekin wan zî inat kir go em dikin anuka poşman bûne dixwazin werin ser soza me lakin îcar çer wî exlaqê ku elimiye xelq elmandiye nikarin wî jî bêlin heta taziyon da welatê me da terin bi faiz kredî dikşînin merî wan dimire em herkes vera dua dikin dibe ya Rabbi tu mexfiret bikî ew terri bid'akî mezin di wî derî çê dike di terri peron faiz bankê dikşîne tîni dibe goş tîni cenaza meyîtê xwe da dide yani ez viya dibêjim yani gîreta vî milletî derdê vî milletî çer gava din te nego merasime rakabete ew divê bera taziya migirbe ew divê bera taziya migirbe adeta miriyê xwe xwe bîr dikin lakin tebu ku ew miriyê xwe xwe bîr dikin em xwe bîr nakin hema ew ku terin wî derê bigora şeriata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e'zamallahu ecrekum ve ehsene azâekum ve gaferallahu limeyyitikum ve sabberekum aha dua dikin veya ku dua ki daha dirêj heye dibêjin dawiya wî tenê bibêjin dawiya wî pir lazim e dibe innel musabe min harami sevab rivayetî da dibêjin men hurime sevab dibe ew ku musîbet dê çê bûye ne ku miriyê wan miriye musîbet dê çê bûye ku sabir nekirine bu gora şeriatê tev negerane yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun negotiye sabır nekiriye hesaba xwe ji Xweda nexwastiye o îcar dibêje musîbet esas ew e yoksa kullu nefsin zâîqetul mevt her insan dimire rokê du ro digirin dikin nerîtne ji taziya wan zî ew car din ew du re sabir bikin lakin me xwe bêr nekiriye lakin ew ku anuka merasim dikin merve heye ku du sê ro li erdê dihêrin divê millet komî bibe bira karabalık be veya ku ez taziya xwe da non didim vana tev bid'at dikin ve ta ku vana bid'at kirin belki zarara wan mutlaka ji wî mirî ra heye eger îsteka wî mirî zî tiştê werda heye mutlaka ceza dixwin çünkü divê Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gotiye insan te azabdayın eğer vasiyeta wî hebe bibêje ez mirim pê mira jino bînin bera ser da kelamon bibêjin veya medha me bikin hakeza ew bibêje ez mirim pê mira nonê taziye bidin ya yani merasimê kê mezin çê bikin çer ew tê azabdan ew zî tên azabdan her du azaba xwe dikçînin loma va bid'akiye pîs e Xweda şahîd e ew ku başlekirine biya dikin ew tev niha ji biya bihîrîne ama nikarin bibûrin çünkü kirine adeteki pis beni dernakebin mesela şehir onda genç yani zalam ev zarruk tev top dibin dibin wî derê non didin em terne ew nikarin derxînin bibêje bira non nexwin ew tenê taziye ew tenê non dixwin
yani çi tiştê ku meriv bir siratul müstakim derket meriv dikevir rêya şaş dibiya da ketinê şaş nizanin çer bik. Seyda, kaki man. Buyur. Cem vaça merasime sadarbaz dön Seyda. سيدا دور شريعتها إسلامي دا مفروض هم دو حكمة ليك جداكين دو حكم حكمة إكي تعزية سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام تعزية سنة پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة أخرجه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان والذهبي يعني رجال الويري باسكرا تعزية سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو خيزانا مري بو بيركا Yan merik mer بله ya merik mer çuna andame civa kelime dere ama sünneta peygamber aleyhisselam. استاذ باز دكم سيدا بو خيزانا بو بيركا اوي كومري خيزانا وي حتى چار مانگو دروجا او تازيا خو چيتكه بمعنى اوي كو او درناچه خوبون خوشناكا جلو برگه جوان برخوناكا كو يعني سر زمي مردي حسابه والبال بسلمان دا كي سيداي فرموي سنة إنسان تعزية البراية بسلمان خوبك وبجدار غمي بسلمان ببه و الدل خده وخفت بار به قال يعني تعزية قال بسلمان حل لقد براية خو حل بقره بلا إشكال هنا يعني خلاف هنا البين بسلمان آية هيك درسته يعني الشينكي الجيكي المزقوتي المالادا تو وقتكي ديار بكي حتى كو خلق بيت الزياراتاته وخلق بيت التعزيماناته ومسلمان حمي شولادا بسكنه وبلاكو استقبال بيشوازي وبلا هفديتني القال دوستو هفالي خودا بكي بمصيبته ده سلمان الويري راجاوازن زاناي اسلامي ده جمهور علماء بيجا سردامي بيغمبر خدا عليه الصلاة والسلام اشتو صد شنو بوينه وحندك لعلماء مذهب حنفي المتقدمين مذهب حنفي ده بيجا وگر مرو رزقرتنا ميوانا واجبه پیغمبر فرمی عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه اما اویکو استال امتا اسلامی دا چید به خلاف يعني شاشية زور تدهنه إسراف تدهنه گناه تدهنه وبأمري بشرعي تدهنه بس أم شوا إذكارين أو مجلس أو تعزية أو يعني تعزيمان شوا كينا شوازك الشرعي سيدا الدب ما لهوليري وبتايبتي أويكو عشائري به مالا مري أو بخو شوي بخو تشناكا خزمو أقربائي حمي دو نوع هنا التعزية نوعك يعني كو خلق مجمع سنية دبيجني تشي ام دبيجني مجمع سنية يا اخوان الاخوان مجمع سنية يعني بليا واردني حاضر دكن ديننا مزقفته او يكون ميوان بن هر مال سنية خادنا هاجر كنت نجاني مزقفته الويري نعن دخون تشتي او بلاب دبن يعني حتى ايوارش يحمي كافي مال او خواهي مريد سر سنية خارنتينا جامية خواهي مريد اوه جيران اوه الكولاني خزميوي بياني حمي اوه الكولاني باشدار دبن خواهي مريد خارن سر سنية تينا جامية او جنا خزمي هذا ما شيء سيدا جيران مري
جیران مری اوه کو دوستوی اوه هوالوی اوه کو مثلا لتعزیه بجدار دبه بلاو دچه سنیه خود بات مزگفته پیشش بسلمانا گاز دکه کو به هفرا نان دخول او نوعك دي هي قند مثلا الاوايدا قندي كان مالباتي جوره مثلا $10 لدستين مالباتي جتشكا عليكو تازه مال تشكرينه $5 الوان دستين همي بو همي يعني بهفرة استناها از مالا من الهوليري بس كو مالباتا بابي من الرواندزي السوران قضايا سوران سر حدود ايراني القل تركيا دا از كو دمي قد تعزيك هبه دبيجن سيدا تو 15,000 دينار حاضر كه كو حصاته تو دبا بمالاتش ل افاينه به بلا بجدار بكي يعني زور جاري وهبويه هندك جار بارك پاره و ثروت و سامان بو مالباتا مردیش زیاده دبه بو بچو کیوی بو عیالوی دمینه يعني او بله ما ها فهم کرد یک رنگکی ها دکن تازیه خون سرسنی خار نتین جامعه ام بجن چند خزمه خون جیناره خون برف دون را خارناق دخون دعا که را دکن مریخ یه وفات تینا بیرانین وردا کتا دکن دچه تمام نكوتا دكن سيدا نكوتا دكن مثلا نانيني وروي اوان مثلا استلدب ما تعزيه يك روجه الكردستان التعزيه يك روجه برسمي بل يك روجه برسمي الساعات دو مثلا مريم سواترا روجه كي بل بس ساعات دو بيشتي ورو داس بيدك ساعات دو حتى ساعات بينجوني وشش كوتايه يعني او برسمي كوتايه تازيه اونا مالا مريدا بعرف دنيا تينا جامعه مزقوتي سيد الدب ما طاعي جنا جي بيركا جوازه برسمي درس كرايه وجي ظلامش قاعد ظلامش المزقوتي نلا مزقوتي والدنيش مزقوتي يعني قاعكي سربخو او قاعكي مستقل مرد چنا مزگفته جند چنا مالا مري سيدا نمزقفت جهه طيبه المزقوتي قاعي ام دبيجني قاعه التعازي جهه التعزيه جواز خاص بله جهه تعزيه خاص بله جهه تعزيه خاص درس ذكري المزقوتي ناچنا مزقوتي بس جهه بيركاش جهه كي خاص هي وبيرك دچنا جهه خو يعني نه ابي تازيد بو مال امري نه ازيد شدبه بو مثلا اهل واعزاء مري بس رجاء كي بيشوازي ميوانات كا ورجاء دويش المالا مري الحديقه ويان خيوتك تشيدكن وخلق ده رجاء سيت بلا تمام دبه بس اقرباء مري براو اموزاو بن عمو خالتو خالو مامو متى وي حاضر دبن بشتيانجي تمام دبه يعني وصايل دب ما سيدا يا دوام رنگ دوام واگو هر مالباتا که ام بجن $10 ته برف کرن مثلا گند اصلا بله یا همه یا ناشی یا یک هجه بیا he خانه چکریا $5 ام بجن اصلا گفتی دستان نه زنگین کاسب مثلا براست فهم کرسان اما نقطه دکم هر گوت نکی سوا تماشاوانه هجا سراخت ببن بگیجنه فهم کرنا گلی تمام یا دویم ویت هرته چه کرن اصلا تمام کوپاره جمع اون پارا فکن بنا مالبات دا مالبات مری دا سیدا روژایی که اوان نفرق دهی و خواردنی چید که بو پاره البازاري مثلا طباخك دهينن اويكو اشپز چشتوان چشت چتكا وخواردن چيتكا و اويكو ميوان به لبو نيفروي خواردناوان دده و پشت روجا دويش خواردن چيتكن بو مالباتا مردي
روژا سه تمام او پاره کو زیاد دبه ددن زاروی او کسی کو مری demek vitari او جره دویم پرکت کم کرن چقا پرا کم بیا ام بیجن روژه اکی ملت خورن چید کن جه تازیه اره بله بله ملت خزمتین نانق دخون دچن باشه روژه دویم جی مالبات تیر دکن مالباتا مری اره اسانه تمام پرا جده جه دمینه رادستی مالبات دکن مالبات را دین تمام اوه خلاص دبه وسا تواب دبه والله تشتي باشا جمجي سيدا بله جمجي خير ددن جمجي تجي تهزيه هي ام بيجن سيرو كده حتى سيرو جي ام بيجن وقت مري دفن دكن سر مرزل علن دكن كي جان روجه خيره بداي جهان کرده ما بنا دو پارچ سه پارچه هن حتی سرو که مالا خدا خار ندیدن کای مری خار نچید کن حیوین شرجید کن روی دانه که دو روژه سر هف خار نچید کن روژه سسیا جی جه تازیه یان بر مزگفته ها جه تازیه حتی 300 معرف 400 معرف 500 معرف خار ندیدن هنگ جی اصادکن ام بیجن پرا برافت کن ام بیجن کی $10 کی $20 کی $5 کی $100 کی چه پرا داده تی نیوسا ام بیج وی 500 معرف برافت و جوی 500 معرفی ام بیج 200 معرف داده 300 معرف داده یان 100 معرف داده 150 معرف داده جوی چه برافت و ام بیجن اوا مالا مری را دبینه هنجي هانا اسادكن دوام پرا باراف ناكن ام خير اساددن ملت دخا كوم دوا خارناق دخا فاتحه ددن دعا دخونن هركس دزبر مالا اوا دوام رنگه سيامجي نا نو دركك نوا جماعته افچقاس وقت ام شارات كن ام دوين ناجايزه 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 اوا اسرافه گوري شريعتنينا لا هن مالا ام بیجن ام تاثیراخ پیتینن هن مالا ام تاثیراخ پیتینن اونا ام بیجن رو که خارن مالا خدا چید کن روژا سیام حیوان اکشر جد کن در دورا بلاد کن ام بیجن دواره کی مانگه کی ام بیجن دواره اکشر جد کن پار پاری دکن 100 مالی یان 5 مالی 105 مالی کم بلاد کن دچن ام بیج نانرن کاسه و دولتیه ام بیجن وی جوری دکن هنگی امویرش دین الحمدلله هنگی ملت گوری حشه خوا عقل خوا هنگی اسلام فهم کرد ام بیجن از خواستم برق مکک صاحب دا سیده ما دا گودنا دایجی اوجی بیجا ام وی و دعا که بکن ام پروگرام خو داخل دایده انشالله یعنی اول مجرد که اصلا تو گلک لازمه به گوتو بیش کرن نه مثلا سیدا کرم کرد جمع چاته کرن سیدا جمع زیگابدن گو yani cemmet dibi adet ne bu? Kanaata meda dibi adet aleme Türkiye'de ale Mardin Vander'ın da beri dahi bu. Lakin yeme cemaata kuti taziye mesir ro devam dikin. Nasu dostevi akrabavi derdora ehli cenaze diskenin ko sabır bike. Se ro devam dike. Lakin hin fer gündeme henek bacarı meda taziye khada millet khodi cenaze ra non dışine wanda da khwaran lakin misafir li wir non naxwe misafiron dibin malon herkes dibe mala xwe dibe xaniyê xwe li wir misafirê xwe çeruk seyda emad gavadin go xweda dibêje kî ku îman an Resulullah divê kî ku îman anî xweda roja axîretê bira misafirê xwe ra ikram bike yani misafiron dibin
malon dedin. Lakin megabadiniz ne go? Ava adete ku naha derketiye be seyda u be şeyhun der neketiye. Vada dizane insane ku İslami da zayıf bune wan pere top kiriye veya xod yani yanzi top ne kiriye. Yani şehirde top kırna peron imkan tine. Çünkü şehir ev ayrının. Ancak gundun da pere belki cariye top dikin. Yani xodi cenaze dibin bare grandaya megabadın izine go terin kredi demdivejin yani bir peron faiz je banka dikşinin je imkana vantine fakirin terin peron dikşinin hayvan şerce dikin misafir ekuteni videre non dedin. Dadi vata ku non dan wa dibiya da pir marifetsizi çedibe. Mesela insan ku birçinin veya kut çave wan birçiye ev pir wan di saata taziyda alaka wan u taziyle heptine ev terin taziyon da rudını non dixun. Lora me anuka welate xoda bereda me karşı bir işi bun mego bir işi nekin adeti Kurdistan'e ev bu misafirperver bun taziyi ki ebu herkesi misafir radikir dibir mala xwe wata ku misafir dibir mala xwe wî misafiri ev mal zinas dikir. Ev mal zinas dikir. Dibu dost, dibu ehbab, dibu filan kesi ez birime mala xwe çarşıda reyda rastî wî bi hata bêra hürmet dikir. Dibu ez teşekkür dikim. Pîroz be te wî royê ez misafir kirim. Yani yeme ahvakiye anuka heye lakin kanata med Kürdistan'a Türkiye'de hin yavaş yavaş var ra dibi yani ha. Ev herkes misafirin bibe mala xwe ev misafir mala wî da nun bixwe ev va iş nav rabe çünkü va yani Peygamber aleyhissalatu vesselam kotiye ehli Cafer rannu hazırkın ev Resul-i Ekrem dikari bigota ama tevun rannu hazırkın. Yani teşekkür ver, teşekkür nekhoş esasında nav alema İslami'da. Ez tekrar dikim. Yeku va iş yani teze dest bekriye ev insanı ku belki be xwenas nekirne ev bune. Melezi, seydazi, şeyhizi gotiye kalbe bana firyaye emnaha karış nebin. Lakin bu adeti ki meşakkate anuka. Lakin ez viyad vejim. Fazıl anuka de Kürdistan'a meda perciyon da taziyon da vaz tekirin. Çünkü fırsatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ser kabreda ama cemaat rudeniş Peygamber aleyhissalatu vesselam fırsat dedi ku millet komiye buye aleyhissalatu vesselam videre vaz da. En vazı kupir tesir bikra insanunda çünkü gavi kipir zamanı kipir mani ki be hüzne be kedere icardı viçağı vaz tesir dike aleyhissalatu vesselam vaz da. Ev mirasin zinavme da heye lakin cici heye kurra buye lakin aglabe ciyonda yekte hafıza Kur'an dukhine yekte gavi ki mikrofon digre jemrenu ju vazu je İslami adab-ı İslami bahs dike yani ev zihin av merra nebune eğer bid'aki navda heye lakin biz hafizi şer'i mesele navdanı. Tamam. Sayda goyim dengem tevada. Buyur. Hanak problemi tekniki çedmin Sayda. Tamaşavan Bera car heye demek ki internette zayıfiyet heye loma var bu ya. Sayda Ha buyur. Gotnava David Merve Vakmini Sayda Mella İmam peşengiya yeku peşengiya iman edikin peşengiya oli dikin çi hizmet lazım ona bikin ku çi havata kasa lazım bekarin ku İro tişte vi rangi nava cemaat da be haldani yan be kemkirni çi lazım bekirni Seydayı min en tişte kupir lazımı de ümmeta İslami anuka camiyun habirneke yani menfiata ku camiyun gihandine ümmeta İslami ve ümmet deyindare camiyonun ez dvejim tamame seydaleron tamame melaleron tamame şeyhleron
bera bana ehemmiyet bidin camiyon, bera zarok verin, zalame gencin evi ku salêwan tezeye, bera bana binin cami, çeriku daveta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani Medine-i Münevver'de vataku aleyhissalatu vesselam hatku bu serbest, yani hizmeta viya en âli de camiyon da bu, edvejim hizmeta en âli bera camiyon da be, alim bera camiyon da zalamun ders bidin, bera zarron ko ders bidin, o ricam min, dileka min, ji alimun eveku, helal u haram pir dikkat bigirin, bixwe vaaz wata ku didin, ewizi vaaz girtine, tabi'i vaazun buye bi wan bin. Loma dibêje Hazreti Musa aleyhisselam ra hadîs-i kutsiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dibêje Xweda gotiye ya Musa iz nefseke evvela va'za xwe bike, xwe islah bike, fe in ittahaze, eger nefsi te ji te vaz gir, te xwe tetmîn kir, te xwe islah kir, fe izin nase, ew cerê here xelkê razî vaz bike, ve illa eger nefsi te ji te vaz nekir, te xwe ra tesîr nekir, tu welatîkî da dînê xwe da welatîkî da, tu nevalîkî da ew nevalîkî da, on ji hev dûr bûn, ew çaxê festehî minî ji me heya bike. Yani îro alîmê me bi tekwa bi xeşyet wata ku nav vî însanî da bixuye, Kurdistana me da mîrasikî mezin heye ku pir gotina melew şêxê xwe dikin. Va her du melew şêx, bira her du taife zî pir dîndar bin, o pir zêde camiyon da irşad bikin. Ew camiyon da irşad bikin, ew irşad pir şuna xwe bigire, zaten ew ciyê selahetê ye, ew çar goşet dîwar ku di camiye, ew ku vî derî da ket hundir bi rehmeta ilahî terri hundir, bira bi rehmet ve zibere mutlaka ew çayê pir etkî dibe. Mesela dime gava diniz nego, yani sebebu ku va sed sala dînê xwe da ra nebû, yani biya da degera camiyo ve degera alimun pir bû. Hatta carekî Amedê da Diyarbekir'de werkesadan icazet eda çêbû, migo ilim tiştîkî werreye ku sed sal di Türkiye'de bu yasak, lakin wan sêdalerê me benê ku eva dîn depo kirin wekî hewzekî mezin, ew sed sal pê wî ilmê wan me îdare kir. Bira vana ziyanika wî xizmeta xwe bikin, xwedê neke yani neçeyîkî ji İslam alemî ra were, bira kirina wana îro bira sed sal dûr ra dewam bike. O xweda xerabî ser me neyne inşallah. Xweda ulemayê ümmet peşkar ke inşallah, ew imam bin, çeriku Hazreti İbrahim aleyhisselam gotiye vec'al lil muttakîne imamen. Yani xweda alim û muttakîn ra bike imam. Wan bike serok, o bike yani sanki masum, yani alim gereka pir xeşyetli ve çer xweda dibe innema yaxşallaha min ibadihil ulemâ'u. Ve hakikat xweda bitirsin, ew xelk bizane be ku va kirina ku alim de ki bitirsa ilahi de ki ew xelk pê me were inşallah, ew welatê me ihya bibe inşallah, ew ro bi ro çê bibe. Şayet ku çê nebû, ez viya dibêjim belkî zamana we dirêj kir, yani dînê Muhammed aleyhissalatu vesselam pir bereketliye, yani pir carê heye ku yek insan bi milyon insanî ki qezenc dike. Ama pêxemberê berê em toz bin lingê wan nayrê, ew serokê menin, serçavê menin, lakin pirê wan bi salon xizmet kiriye, ya du heftê pêxemberî çûye, ya çar çûye, Nuh aleyhisselam dibe 950 sal îcar wata ku li gemî swar bûye, dibêjin 6, dibêjin 7, dibe 8, 8 veya 8, ew kas insan bûye bisulman. Elhamdülillah. Lakin diniyeta haç wata gatva wela tev istîla kir, tev fena xwe anîn, îcar dibî zihniyetî kir nekir dînê xwe da ranekir. Baweriya we ji xweda hebe her du sêdayê min destê we radmisim. Anuka ew Avrupa, Amerika, İsrail, komünizmê wî, ateîzmê wî, temamê wî şaş damûne divê subhanallah, askerê dünyayê dest me dabû, perey dünyayê dest me dabû, imkan dest me dabû, îcar, wazife dest me dabû, bana bêdest bûn.
pere û pul û keyf û keç û meç tev dest me dabûn lakin me tevon ziyan kiriye wan qezenc kiriye di vî halî de xewata hindika ku me kiriye me qezenc kiriye em hebekî din xwe zexm bigirin ew ê înşallah em ê zêde çê bikin çerûkan û ka yek ji Iraqê yek ji Kazakistanê yek ji Tirkiyeyê ji anokan berayê hevin em cem hevin me destê xwe daye hev înşallah kuvweta me digê hev tu hebekî virda tê tu zî hebekî Kazakistanê de ava tê ez ê ber we tê me înşallah xweda di ser hek me digîne ev xweda bi me vî însanî îslah dike ilmiyeta me wekû bes be hebe ew ê bid'etê ku zarar didin me xurafe ku zarar didin me înşallah ew zî bertaraf bibin ew ê ummet safî be sade be. Amin. Xuda adalet bine inşallah. Az Amin. pirsa dayê kak îmat gorê nêrîna we çi lazim e bêkirin em bikarin cemaeta xwe bi taybetî Kurdê xwe ne Müslüman em bizirin ser û merasîma ya ku gorê qaydê şeriatê bi Kurtayê inşallah. سيدا ام كردا حتى اسلام ريبر ورزان وسركرده سردار مبون ام للرحتيه دابوي ام للربريه دابوي ام للديروكي دابوي پشتی 100 سال کدام حضارتا شارستانیتا دیروکا خور آوا یا غربی یا لیبرالی یا دموقراطی یا علمانی هات بلام کرد کردین قربانیا همی حزو آرزوی خود ام اگر دویت کو سربرز بی ام اگر دویت دولت آمه هبه سیدای احمد خانی از اگر غلط نبم ادبه گرده هبوایا ما اتفاقك ذكرى بكرة ما انقيادك عرب والروم وعجم تمامي ام ياج مرة ذكر غلامي تشكيل ذكر ام دين ودولة تحصيل ذكر ما علم وحكمة ام درماني درد ما كردا اسلاما درماني درد ما كردا اسلاما درماني درد كرد ما اسلاما ام اگر دست به اسلامتيه بگره مروف زنده به احتراماوی هەیە کو مردی بە احتراماوی هەیە بەڵام لاوێ خوە کوڕێ خوە زارۆیە خوە بلا مێرخاس و عەگیریە خوە کەینە خزمەتا ئیسلامەتیدا ئەم مەزن دەبین ئەم بە احترام دەبین ئەم حەقێ خوە کویە زاڵمە بناوێ قەومایەتیە بناوێ دەوڵەتا قەومی دەستێنن ئینشاءالله بس داخوازیا من وی کو ام محاوله بکەین لاوێ خوێ زانایە لێ دروست بکەین هەتا بتوانین ئەم بکارین بە ئاسوودەی بە ئاشتی و بە تەبایی بژین ئینشاءالله. خدا ji we razî be. Em bira Seyda ji me re duakê bike înşallah. Kek Seyda saheb ji me re duakê bikin. Seyda dengê min tê wede. بلا با سيدا ملا صايب دعائي بي باشن او ما شاء الله. Kekî man ama Kurtay ayetekî belkî bixwin Seyda jî duakê bike peyr em kuta bikin programa xwe înşallah. ان شاء الله. ez bixwînim Seyda tu dixwînî. Hûn ê bixwînin Seyda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم
بشرا تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدة دعاك يجمعك ربك سيدة. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ecma' ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem tahta ra'yetil hakkı ya Rabbi. Biyedi racülin yuhibbuke ve yettekîk ve yenalu ridâke ya Rabbi. اللهم ألف بين قلوبنا واجمعنا تحت رأية الحق يا رب العالمين وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم وكما قلت في كتابك الكريم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم اللهم إنك أنت المؤلف بيننا يا ربي اللهم قد شتت جموعنا يا ربي واجمعنا وجعلنا إخوانا وخلصنا من العداوات يا رب العالمين وكما قلت في كتابك الكريم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا إخوانا وخلصنا من الحكام الظلمة يا رب العالمين ولا تسلط علينا آمين يا الله آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تماشاوان هجا ام جارك دن گیشنا داویه پروگرام خوان خلق عالم او گوتنه که جزاره علم دینی اسلامی درکت کرده ما طایبه خلق عالم دعایان قبول بکه گوتنه آنا بگینه گوه هر یکی جمع کی که دوری ریا حقیه ریا راسیه خلق عالم محقق بکه انشالله خلق عالم درجه مگیشکا قلوز بکه جارك دن خلق عالم مكوم جيكي بكا صار تشتي پاك عمل خير براتي حس كرني خلق عالم نوبرا بتن مسلمانا نوبرا كردا بتن اسلامي را اندامي اسلامي را بتن امتي را بتن كردا را خلق عالم عدالت يكتي براتي نصيب بكا ان شاء الله از ميواني خون قالك الرازي ما وقت کن اجماع وقتان دن داشتاری وی پروگرامی بون از خود هیوی دکم اما پروگرام ما دایی یه نوه انشالله جارک دن امی سر مجاره باشقاجی امی درن سر خطا پروگرامی بنا تماشاوانی خونه هیجا امی آگاداریا درقا مجاره سرکه نوا جواکی دا کچه دون ام بگین نه بنا بنا هم دا خداش راضي بسر سرا سر چواتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.